Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Сен күртеше киесің бе?» Ты будешь одевать куртку. Балалар, бүгінгі сабақта киім атауларын ауызша және жазбаша айтып үйренеміз. Мәтінді түсініп оқып, сұрақтарға жауап беруге үйренеміз. Ребята, сегодня мы будем учиться устно и письменно рассказывать о названиях одежды на казахском языке. Будем читать текст и будем учить отвечать на вопросы к тексту. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Бас киім, шапка, күртеше, куртка, жемпір, джемпер, етік, сапоги, кием, одену, пальте, пальто, белдемше, юбка. Ал енді балалар, жаңа сөздерді сурет арқылы есте сақтайық. Бас киім, күртеше, жемпір, пальте, етік, белдемше, мойын орағыш. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңдар. Ребята, запишите новые слова в словарь и выучите их. Есте сақтайық. Давайте запомним. Тәуелдік жалғау. Повторим притяжательное окончание. Менің етігім, мои сапоги. Сенің етігің, твои сапоги. Сіздің етігіңіз, ваши сапоги. Оның етігі, ее сапоги. Ребята, К переходит в Г, потому что окончание у нас начинается с гласной буквы. Слово етік у нас еще мягкое, поэтому добавляем мягкое окончание. Етігім. Жақсы, балалар, енді жіктік жалғауды қайталаймыз. Теперь повторим личное окончание глаголов. Мен күртеше киемін. Я одеваю куртку. Сен бас киім киесің. Ты одеваешь шапку. Сіз етік киесіз. Вы одеваете сапоги. Ол белдемше киеді. Она одевает юбку. Киеді деген сөз жіңішке, сондықтан жіңішке жалғау жалғаймыз. Слово у нас мягкое, поэтому добавляем мягкое окончание. Теперь мы можем сказать, да, например, если я скажу, я одеваю шапку. Мен бас киім киемін. Или она одевает пальто. Ол пальте киеді. Она одевает сапоги. Ол етік киеді. В третьем лице. Или, например, Алибек одевает куртку. Алибек күртеше киеді. Теперь мы, ребята, мы можем отвечать на вопросы. Да? Давайте попробуем. Сен бас киім киесің бе? Ты будешь одевать шапку? И я, мен бас киім киемін. Вы отвечаете в первом лице. Мен бас киім киемін. Я одеваю шапку. Ол пальте киеме? Он будет одевать пальто. И я, ол пальте киеді. Да, она оденет пальто. Жақсы балалар. Тыңдалым 20-шы бет. Мәтінді тыңда, қайтала оқы. Ребята, внимательно слушаем текст, читаем и пробуем сами переводить некоторые предложения. Күн суық, день холодный. Мен далада ойнаймын. Я играю на улице. Бас киім киемін. Одену шапку. Пальте киемін. Етік киемін. Алибек далада ойнайды. Алибек играет на улице. Ол бас киім киеді.
Күртеше киеді, шалбар киеді, бәтеңке киеді. Ал енді балалар, видеоны тоқтатып, мәтінді оқыңдар, аударып көріңдер. Ребята, можете приостановить видео, прочитать текст и перевести. Ал енді мәтінді түсініп оқысаңдар, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Давайте попробуем теперь ответить на вопросы. Күн қандай? Мен қайда ойнаймын? Мен нелер киемін? Әлібек нелер киеді? Әлібектің киімі қандай? Күн қандай? День какой? Күн қандай? Находим ответ в тексте. Күн суық. Вместо вопроса подставляем ответ. И получился у нас ответ. Күн суық. Мен қайда ойнаймын? Где я играю? Найдите ответ в тексте. Мен далада ойнаймын. Вместо қайда подставляем слово далада. И у вас получился ответ. Мен далада ойнаймын. Мен нелер киемін? Что я одеваю? Мен бас кием, пальте киемін. Әлібек нелер киеді? Попробуйте сами ответить. Әлібектің киімі қандай? Әлібектің киімі қалың. Жақсы балалар, енді келесі тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма. Суреттерге қарап, сөйлемдерді толықтырып айт. Ребята, вам нужно внимательно посмотреть на эти картины и дополнить предложение устно сказать. Мысалы, мен бас кием, жейде, күртеше, шалбар, бәтеңке киемін. Точно так же попробуйте следующие предложения сказать сами. Это задание выполняете сами, самостоятельно. Төртінші тапсырма. Түсі қандай ойыны? Диалогты құрыңдар. Ребята, вам нужно правильно ответить на вопросы и составить диалог. Күртешеңнің түсі қандай? Какого цвета твоя куртка? Күртешеңнің түсі көк. Цвет куртки синий. Точно так же отвечаем на следующие вопросы. Это задание вы отправляете голосовым сообщением учителю. Жазылым. Ал енді балалар, дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Сабақтың тақырыбы сен күртеше киесің бе? Бірінші тапсырма, 16 бет. Первое задание у вас. Первая тапсырма, страница 16. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қосып жаз. Ребята, вам нужно вставить окончание и переписать эти слова. Второе задание письменное. Перевести вот эти 3 предложения на казахский язык. Это все выполняем в тетради. Балалар, бүгін біз сабақта киім атауларымен таныстық. Енді біз оны жазбаша, ауызша айта аламыз, я? Сұрақтарға жауап бере аламыз. Мы можем отвечать на вопросы, да? Например, сен күртеше жемпір етік киесің бе? Киесің бе? Будешь одевать? Мен күртеше киемін. Сен белдемше киесің. Ол етік киеді. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.